صوت الحق صوت الحق صوت الحق. Vandaag na momba ni finoana Islam izay atolotsy ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara. Isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Sautul Haq. Ny finoana islamo sy ny siansa. Sautul Haq. Ny lalàna ara-pinoana islamo. Sautul Haq. Famakafakana ny koroany masina. Sautul Haq. Ireo petsabolana natao mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sautul Haq. Ny tantara-piainan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Azadino ary Sautul Haq. Isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Atsikanian inshallah sitskan Allah subhanahu wa ta'ala andi jery momba ny hoe teny anankiray. Teny najerevany teny io misy fiantsaikana amin'ny fanahy. Teny mety possible io mampafalifaly atsika. Teny mety possible io mampakiva atsika amin'ny fiainana. Teny mety mitarika motivation amintsika anaovantsika zavatra anankiray. Baka amin'ny teny koa mety mampameloko olo. Baka amin'ny teny io zany ny foana ny tokantrano baka amin'ny teny. Fisarana io baka amin'ny teny. Nambara ny manam-pahendrena anankiray izy milaza fa hoe lelanao nambara mitovy amin'ny lion. Raha ohatra zo ny fiezonao tsara lela io, izy io mety possible miaro anao satria izy ny fiezonao. Fa ohatra lelantsika ndraiky tsy ny fiezintsika, nambaranantsika nino mety possible ateliny. Dikan'izany raha ohatra itsika tsy mahay maîtriser tena aboaka atsika amin'olo, atsika tsy mahay mikorana amin'olo, korana zay aboaka atsika eo mety tsy maîtriser tsika fa atsika mila mahaboaka fo, mety possible izy miteraka zavatra maro. Fa arakaraka fahaboatsika izy. Raha ohatra izy ny fiezintsika, dikan'izany teny jiaby zay naboaka atsika zany fakifakaitsika tsendrika aloha, zay izy vaboaka atsika, atsika mety voaharo aminazy igny. Mety maro tombotsoa azontsika aminazy. Fa izy ndraiky raha ohatra izy tsy ny fiezintsika vlanko, atsika mety possible olo mankalavitra atsika. Teny io bazin'ny zavatra jiaby. Naiza tsika tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala nahafantarantsika tombotsika, io baka amin'ny teny fo, baka amin'ny teninazy. Tsika mivola fa hoe Al-Qur'an huwa kalamullah. Qur'an io tenin Allah. Dikan'izany baka amin'ny tenin Allah subhanahu wa ta'ala naiza tsika izy. Atsika mijery tantarany zanak'olombelona, atsika mahita fa misy teny zay misy aingam-panahy. Aingam-panahy tatsika amizay mety nanangana firenena sady nanangana zany civilisation zany. Io anino amin'ny teny. Nefa koa atsika mijery koa mahatonga ady, mahatonga olo maro maty, gera jiaby misy, io baka amin'ny teny fo. Tsy fahaizantsika mety mikorana amin'olo, tsy fahaizantsika mahampita korana, izy lasa miteraka ady amin'ny fiarahamonina. Katsika insha Allah, atsika amin'ny fandaharana ty hiezaka aka teny anankiray. Hoe jerevantsika iny le teny zay fampiasany zanak'olombelona matetika, iny le leçon zay azo tsoana aminazy,
iny le zavatra azo tsoana, iny le zavatra tsara aminazy mba ahafahantsika miaplike izy, mba ahafahantsika magnano izy, iny zany lafiny ratsy aminazy mba hialantsika, mba hiatantsika, mba ankalaverantsika. Ohatsy izy misy tsara, atsika miezaka miaplike manao. Fa ohatsy ndraiky izy le teny misy ratsy zany izy na mety mahatouché olo, atsika zany miezaka miala. Jereva ny zanak'olombelona, anisan'ny zavatra fataon'ny zanak'olombelona indrindra amin'ny fiainana, miteny, miresaka. Tsisy olo afaka mivolagna fa hoe zany tsy miresaka. Olo jiaby io miresaka. Fa nambany atsika mila mahay fa teny zay boaka atsika amizay io ahafantaran'olo hoe azovy marina atsika. Io ahaizan'olo atsika hoe karakory marina ma olo miresaka zay. Io nambany Arabe, io milaza fa hoe anao mikoranesa mba ahafantarako iza anao. Alifasa korananao jiaby, alifasa jijinao jiaby, alifasa zay raha mety alefanao mikorana, fa arakaraka zay mianalize anao hoe karaha zany mombamomba ny toetranao, karaha zany nino comportementanao baka am'le nino baka am'le teny. Ata realiténtsika koa zany mahita fa le teny manana impact, manana fiantraika eo amin'ny fanahy. Korana zay boaka atsika, io misy impactinazy eo amin'ny fanahy. Mety possible olo zany mety mareny teny, mety mitaiky aingam-panahy aminazy, ahavitany manao asa, ahavitany manao zavatra, ahazoany motivation anaovana raha. Fa mety possible koa olo mety na izy miresaka amin'olo, na olo miresaka aminazy, korana io mety possible mahadécourager izy amin'ny fiainana, ata izy boko lasa olo na izy le nianteferan'ny korana iny lasa nino miala aminazy espoir, miala aminazy zany lasa kivy izy azon'le korana zay naboakany. Misy olo koa izy miresaka, fa izy miresaka iny le teny zay boakany, fahaizany mahaboaka teny iny ahazoany confiance n'olo aminazy, olo lasa matoky izy, olo lasa niny mametsaka fahatokisany hoe allo fulany fo satria izy atokisany, satria korana boakany korana malefaka mitambitamby, lasa olo mahita izy nino manana confiance zany. Fa misy olo koa izy mety miresaka, fa olo mahita izy milefa, fanavo koa, olo milefa, olo lasa kivy, ata iny korana zay boakany mety mamotika izy. Le olo mahita izy baka lavitsy, olo fa milefa. Zavatra mahagaga o. Misy olo, misy ray aman-dreny, le izy amin'ny kamarady nantany any zavanao izy mikorana amin'ny kamaradiny tsara, fa le izy midika an-trano tsy haiko jiaby fa milefa, fa misidika ambany kobany hoe navo koa baba. Azo le korana zay boakany mahelo loatra, ata nino lasa milefa o. Korana teny io possible mampiakatra olo anankiray amin'ny grady, amin'ny fahaizany zany miresaka zany. Korana koa atsika mety miresaka, fa resaka boaka atsika mety possible resaka boaka atsika iny lasa misy fiantraikana amin'ny sainatsika, tazika tsika miala amin'ny donia eto tsy adinatsika hoe naneny zana boaka korana iny. Meko exemple atsika, nisy tantara milaza fa hoe navinisy tanora izy mianatra, mbola hely zany izy mandeha lekôly. Le izy avy lekôly olo mivolina aminazy hoe mamanao ny goa maso hilany, mariny tsisy nino tsisy maso hilany, na décourager izy igny. Le izy avy an-trano misy fivoiana lekôly, izy tsy mahambara mamany fekiny,
halan'izany mamany tsy ho tongany mahita fa hoe hitany mpianatra hoe mamany negoa tsy mahita, tsy ambarany mamany, tsy volanina amin'ny mamany. Jusqu'à tandra raiky mamany iny nandeha tamin'ny école nisy izy, navy tamy mamany nandeha nihetsiky goûter-nazy. Le izy nahita mamany avy bakalavitsy sôranazy jiaby faniloko. Kamaradinazy volana aminazy hoe mamanao ne izy navy goa maso hilany. Le izy navy tamy trano nambarany tamy mamany hoe mama za tsy mila anao koa mandeha manetsinetsika entanaka na goûter-naka amin'ny école. Nianatra izy, nataony fianarana anazy vita, izy boko niezaka nitady boursa niala tamy place nisy mamany. Satria izy nino koa anazy naboakany tamy mamany za tsy mila mahita anao koa. Le izy niala place zay nisy mamany, tany izy nanambady niteraka ata mamany zany tsy mahay hoe aiza place misy zanako. Fotoana maro nialan'ny zanako fianarana zay fa vita, ata jusqu'à jour tsy haiko. Le nisy jirany nivolany tamy mamany fa hoe zanakanao ne hitany amin'ny place karazany tanàna karazany izy fa niteraka. Mama iny niezaka nandany frais anazy jiaby andizazafiny. Le mama iny avy amin'ny place misy zanany, domidomy varavara niboaka tsaiky. Le tsaiky aby nahita mamany, de karaha dadindreo zany. Tsaiky aby nikaiky ny babandreo hoe papa misy olo ne ato, misy olo tsisy maso zay ne ato mitady anao. Le anavy tsaiky lehilahy izy nambara tamy mamany hoe mama za fa nahambara anao ka zahava aminaka koa, ata zanako zao mavozo mahita anao ka zahava aminaka aty koa. Mama iny touché zava resaka raha tsy haintsika maîtriser zo manimba zavatra maro. Mama iny touché, le mama iny touché izy nody. Nandeha fotoana mama iny naty. Le mama iny naty zany mariny fa hoe mamanao ne maty. Izy nandeha amin'ny place nisy mamany juste hoe ndiza fasan'ny mamany nandeha mangy fasan'ny mamany fô. Le izy navy tamy place nisy mamany, izy nijiky tamy trano zay nisy izy taloha, izy mahita misy taratasy karaha atina enveloppe. Nibiafy ny taratasy izy namaky, mama iny volany amy taratasy hoe zanako, anao nankahala zaho agnombohely noho ny fontony masonaka, fa anao mila mahay fa anao mbohely navy nisy accident. Ke docteur zany nambara fa hoe masonao simba, tsy maintsy mila soloa. Ke zany alaiko masonaka nandeha nameko anao, zay nahatonga za tsisy maso. Eo zanaka iny vonino fanenena vonavy aminazy. Nambana ela jiaby zay za nankahala mamako, ela jiaby zay mamako naboako korana mahery naniny fatara. Dikan'izany resaka mety possible io nino mahatouché olo. Teny na resaka io mety ma-encourager olo manao asa. Mety olo kiva amin'ny fiainana, tsy mazoto hiasa, fa le anao manome teny mama aminazy. Teny tsy voatery phrase anankiray fa possible citation na resikan'olo na tantara. Impossible nino ma-encourager izy magnano asa. Ameko exemple atsika tantara zay nisy tany Angleterre. Nisy vehivavy anankiray izy manana talenta, izy mbokely manana talenta manoratra, tiany manoratra. Dikan'izany atsika jiaby samy misy talenta atsika. Misy olo mety mankatia asika photographe, misy olo mety mankatia asika dessin, misy olo mety mankatia sambola amy raha tiany, sambola amy talentanazy. Fa izy mbohely talentanazy, zavatra tiany manoratra. Nandeha izy nianatra,
vita fianarana azy izy nanambady nambela ny talentanazy ny alany lefa izy nanambady izy niteraka ny sarany vadiny izy lefa izy ny sarany vadiny izy ndraiky tsy haiky hila aminazy tsy heny nandeha nitsakaraka asa nandefa CV tsy nety nahazo asa midika amin'ny plasy araiky miboaka midiky miboaka tsy mety mahazo asa lefa izy nahazo asa igny koa mbo tsy nety aminazy isika ta izy namba fa aleo le talentanaka tam'za taloha iny andao exploiteko andao le talentanaka zavatra ny tiako exploiteko iny zavatra nataony nandesiny zanany mbo helo mandeha miplasy anankiray migiaka kafe izy vera araiky izy ndraiky boky andesiny io izy mamaky boky izy manoratra io talentanazy mamaky manoratra izy mividy kafe anankiray tasy raiky iny kafe vidiny ia angomay andreny izy ka mantsana izy amin'ny plasy io sady mamaky manoratra volanazy jiaby taminazy tao naovany nividiny boky jusqu'à ta le olo mpandafy kafe mahita izy amezandreo kafe bojo izy ampiandreo kafe nazy le vitany bokinazy iny nalainy nde niprésenteny amin'ny salon d'édition nandesina amin'ny salon d'édition izy vehivavy izo navy tamin'ny salon d'édition vanalohany tsy nikesindreo nandeha faharoe tsy nikesindreo nandeha fahatelo isika tazy nava fahaefatra tsy kivy nikesindreo zany bokinazy iny iny ma le boky zay nisoatiny boky zay nisoatiny malaza hentsaiky jiaby io nisany hoe jusqu'à ta fa natao film nalaza film Harry Potter io vehivavy io tany Angleterre izy namorona zany izy anisan'ny olo folo zay manan-karena dikan'izany atsika jiaby misy talenta andatsika mi-exploiter zany talentatsika zany kaya nataony exploiter izy mety possible atsika mareny teny karaha zay mi-encourager tsika mandeha mitsakaka zany talentatsika zany teny atsika mety miresaka olo lasa mitsikitsiky ravoavo miresaka zay aboakatsika iny teny io mety possible mandratsa olo jusqu'à ta olo miala amin'ny donia ty iny mipetaka amin'ny fonazy fe karazany teny zay mety mandratsa olo io manjatsa mandilatsa olo anankiray nangala lamy ndraiky nandeha nangala ciseau nitapana aminazy nambara manapahendrea anankiray zay izy milaza fa hoe tapaka na hoe ben teny ben resaka io nambarandreo mavesitsa lavitsy mandilatsa beiny tapana lamy io na tapana ciseau na tapaka meso io ny andraika marezo mety miala mety misy cicatrice miala fa anao koa tapaka anao zany koa nisy teny nety nisy fiantsaika aminao nisy impact aminao iny tsy adinanao anao mety mahita olo deka anao nino soranao jiaby miova fitiavana nanomboko baka amin'ny teny fanambadiany io baka amin'ny teny hoe tiako anao nandeha fa fisarana koa mila haitsika fa zo baka amin'ny teny ana mety malomalo teny iny aboakanao jiaby miteraka zany fisarana ady zay mandalo amin'ny vanimpotoana ianatsika zoti io baka amin'ino teny azo atsika aravoavoany tompotsika ndraiky mety idiatsika atiny paradisa zany baka amin'ny teny iny nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy milaza fa hoe andevo anankiray mety possible amin'ny teny mamparavoravo tomponazy teny mamparavoravo tomponazy ata le andevo iny hoe tsy tsapana andevo io fa teny iny mety mamparavoravo tomponazy ravoravo aminazy jusqu'à yaum al-qiyama jusqu'à andro farany possible koa teny io mampameloko tompotsika ary mety possible io antony idiran'olo anatiny afobe nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy milaza fa hoe andevo anankiray
miteny teny mety possible teny zay boakany mampameloko tomponazy ata izy hoe tsy azony ata zany tsy tsapany hoe koa boakany mampameloko tomponazy ina antonino Allah meloko aminazy jusqu'à yawmal qiyama. Dikan'izany teny anankiray io misy fiantraikany io mety mampameloko Allah subhanahu wa ta'ala na mamparavavo izy amitsika. Atsika mijery teny koa zo misy fandraisana amin'ny finoana. Teny aboakatsika misy fandraisana amin'ny finoana. Ay afantarantsika ino adiditsika ambony tany eto amin'ny teny. Inona mbarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoina sallallahu alayhi wa sallam izy milaza fa hoe man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayr aw yaskut. Zeny olo min Allah zama karaha ko finoana zany. Zeny olo min Allah ay mino andro farany finoana zany falyakul oka izy tenteny tsara aw yaskut na izy anginy. Koa tsy mavita moky teny tsara zany alo zany izy manginy. Dikan'izany finoana io misy nino fifandraisan'ino amin'ny teny. Dikan'izany ohatsy anao mahita olo miteny tsara volana fa finoana zao tsara. Fa ohatsy anao mahita olo miteny korana ratsy isan'andra koa mety mampameloko olo koa misy fiantsaikana amin'olo volana fa olo mety misy problème amin'ny finoana anazy. Pamoina sallallahu alayhi wa sallam na piantsatsika zany izy koa mambarantsika koa teny io mitovy aminao na aboaka volanao na mezanao olo mahanitra na mezanao maskiny. Anao mety nangala miliary na mezanao maskiny mitovitovy amin'igny koa. Anao mety miboaka marandrainy anao fanojola milalina anao miteniteny tsara aminazy io mitovy anao ka na aboaka volanao no mezanao olo mahanitra nataonao sadaka. Inona mbarany pamoina sallallahu alayhi wa sallam teny tsara io sadaka nambany. Teny mamy io sadaka. Korana tsara sadaka. Ohatsy dikan'izany anao koa mamparavavo olo amin'ny korana tsara zay ataonao amin'olo volana fa hoe anao ka na aboaka volanao natao sadaka. Misy manam-pahendrena anankiray izy milaza fa hoe alohan'ny anao miteny alifasa alohan'ny lelanao tsendriky nambarany fonao. Fo tsendriky ataova aloha zay volela manaraka. Io nambarany gasy hoe abadibadian'ny fito tsendriky ny lela alohan'ny miteny. Dikan'izany misy dikany. Dikan'izany alohanao miteny ampandalova amin'ny fo tsendriky. Izy baka atiny fo zany hoe mety sa tsy mety ampandalova amin'ny betsoana amizay hoe man analyse nazy alohan'izay aboakatsika. Fa ohatsy teny zay fa niboaka io fa tsy mipody koa. Teny zay naboakatsika io fa tsy mipody. Ke atsika zany amin'ny fandarana manaraka atsika mijery karazana teny. Teny mety possible antsika miteraka aingam-panahy. Teny mety possible midécourager olo. Teny koa possible tenin'olo anankiray zay ndesitsika zavatsika hoe ino le tsara amin'ny teny. Ino le avantage ny teny raha ohatsy izy tsara ezatsika ampiasaina amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ohatsy ndraiky izy ino ratsy zany izy atsika miezaka miala aminazy io. Fa atsika mila mahay fa misy atady teny zay tenenintsika matetika amin'ny vanim-potoana iainantsika zao ty. Miezaka manampahaeza zany mahadosy zavatra zany anatin'ny dictionnaire satria teny zay mitonga negative amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Fa teny tsy voatery hoe izo teny anankiray fa possible izo phrase nambarany arabo io mivolagna fa teny io possible discours, io possible phrase, io possible citation olo nalaza taloha tagny. Possible koa teny io verset coranique hoe jevatsika iny zavatra mila ambany Allah subhanahu wa ta'ala. Possible teny io koa zay laitsika amin'ny fandarana atsika manaraka zany hoe koranan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam jevatsika ino nambarana atsika ino zavatra nitenenina amintsika tokony ataotsika. Ay tsika mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba ataony miboaka amin'ny lelantsika teny mamy. Tsika mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ne zeny olo mitandrena atsika tsika miresaka mba hoe le teny mamy fo teny mampafalifaly olo. Ay tsika koa mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba hoe mampijanona na hoe
atsika zany mangataka aminazy mba hoe tsika tsy teny mavesatra fa teny zay tokony aboaka atsika teny mamy amanaraka atsika mijery hoe ino le teny fotsika zao mbola introduction amanaraka atsika mangala teny anankiray zay fampiasana zanak'olombelona atsika mizaha hoe ino zavatra nambara manampahaizana aminazy zany ino zavatra nambara finoana al-islamu makasika zany teny zany. Subhanallah wa bihamdi subhanaka Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. narainareo teo sautul haq fandaharana momba ny finoana islam izay atolotry ny fianakaviambe musulmana eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga.